Tak je, kak je. No to, živeli. Včeraj, da sem se vračal z Lučanom, vam prislušajte, dragecu, me njegov mali dečec zastavil, da me mora nekaj pitati. Jaz sem se ves stresiral, preznojen, v glavi sem podnavljal tablico množenja, rekel, 100% bom me mali to pital, da ti mali meni veli. Stliček, a znate, a možda dragi Bogi koristi našo kupovnico? Sam gledam čas gledal, kaj drvada Marijo. Pak sem mu rekel, dete drago, ja ti to ne znam, ali meni se čini, da ne koristi. Rekel, zakaj te to zanima? Zato, jer moj tata vsako jutro luži po vlatima od kupovne i kriči, o Bogi dragi, kaj si još nutla? A, rekel, tak znači. Rekel, onda zgleda, ak je tak, da ne živi samo pri tebi in ne koristi samo tvoju kupovnico, da nekdar koristi i moju. No, a kaj ve drugo, da deti to veli? Kaj? Tak je, kak je. Živeli!